Santos mulai gila kok nadur. Iyo mandi gilu mal. Sambil apa mak temu dina? Mata langsung di masjid. Di masjid mak berak antara ngerenger buat nah. Ya marah. Ya pulpen nah. Catat patepak jadi ya. Deki berak tadi ka beli rokok mun buat nah. Coba sarumpun ramal. Masih sepalan nunggu tangga kana pesina masjid njo. Kita makal lama enggak. Kok ben buat nah kau tungas tete. Are man loreng saja ke yang di masjid. Iya kan saya penting kok ben-ben nah apa adanya mal. Iya justru jeria tur. Mbak sila bener kadang orang yang tak partajo. Makanya suruh catat patepak. Ya amal urusan ben pangeran langsung mal. Apa nasi yang catet? Salah guna kita norok sinang kunga. Latina ma epopo bun malaikat mungkar nakir. Iya tak cak nabok najar itu. Orang yang tak pada tenan ya. Coba nih cak nangko. Lambok ki ngaji roh ngeding marsamar dari guru. Kan bak bung gendongku ngaji wil antara ke ojo lambok nah. Mak puru dah tunggu hal. Tak jirana man. Engkau ada tuh kurang nih. Biasa aku 12 di istirahat. Kekera kul situng hari ya. Kalau udah kia beli ya boleh. Marah cuy aku malolo rahol. Laku lambok lah. Tak tahu bubu na yun. Tak tahu lah tuh. Buru lemang gua ada. Kadang gua ada buru mari mata pak tengah roh. Lah telepon suruh mangkat boleh. Terus ada bareng mabuk nang mangkat satya. Nutut kirana. Lelah laku nih sakan main. Kan nak punya kan nak punya. Laku nang gua permisi ya lu kacarakan. Oleh pol sare entah. Iyalah mun cara jadi ya. Ya mana? Yang benar. Mata lah cuma rapul satya hol. Tina HP na mode pesawat kilo. Sekali-kali roh demi masjid. Bo. Elah mun cara jera tuh. Engkau mau nih pecat aja sasing uniuna. Andi kan cando, yes buat nadeki. Ada takut kabini naria. Kamu mundur. Jalan kat mangkat buat nah. Ya tina nggak boleh ke lu kayak kata koman. Iya iyalah, jalan. Malah jom mabuk sekat satu. Abit lah tak nuntung piala. Malah kabun mapun. Nyapo aco. Assalamualaikum. Ya mahju ahlan kubur. Mata nak je re. Lekan bubujung kok ya. Nata emo jo. Anta dur. Lopot jo. Bone perak lopot. Melbol. Sambi apa ro na ko si bahasa Arab. Kala ka orang si ko si Maria umur 10 tahun. Anta tak tahu. Ana diangkat jadi peminta amal sekarang untuk renovasi ala masjid. Ampun mudur. Ko si takon mo makomo Arab na. Wala dadi tukang pintana amal. Jadi warna kompres. Lu jo. Kira apa na jam petarung ya jo. Jelas lah. Riak pendekar lapangan lah. Wasak pialanya dulu. Oh. Kalau begitu mana amalnya? Sate radur. Enggak tandi PC. Bodoh jura ya kabel susunana. Abu. Mune penta amal le pembangunan masjid cek sarana. Kabula kacipat libu na bunko. Maesam-sam ngi hukum. Allah radur. Tina nyeraki na idol marah. Terus dina ya. Maha pesang kok pera. Buru pertama pintai amal. Napa tabri Tahu ka jomal. Kuti koordinator amal. Pada nata sana salas. Sakoni oleh na nyacam.
Adok boleh jirala. Tapi jiro oleh anaru. Tak apa ya. Ya njo tarapa. Amal lah. Yung ko tako i-offer bakit doon. Berom na tayo. Masih yo berbuat na oleh dispensasi yo. Beda karinganan sabab amal ria. Berom bakit doon karinganan. Iya sih biasanya langsung nyobar. Tak kira jo. Bedit tanggal lo. Nyaman jira dur. Kelok ya. Iya njo jo. Paling poton. Apa hal? Mana amal lagi lu? Gua narengan digaji. Amal apa hal? Gua nggak ingin kapur ya. Masjid renovasi ya. Saya nggak tak nyabut sekali nih. Monggo hal. Sensus kita mare. Sambi mau kau sebentar din nak romo tak karoma. Elah, takut ngitek gua nah. Mumpung itu mudin. Ada apa gua nih tuh? Iya hal. Ada apa? Cak nang korengan di goji. Nek semira, sebiru apa ro lekak. Kan saya penting ikhlas hal. Monta ikhlas ria toh. Mega kan rapat gajinya sampai benar teker molo. Tina jalan terus hal. Tina gampang. Tandona ada segera sensus toron. Ais. Mak ini dengan kimonyin ajam kence corak. Ngepok aku ludakan kan. Pola mulainya pangepek ini. Ini kening pangkem. Apa jar nek mal? Ngilu apa lah? Boyon jak raten. Tak nang ko bona bode dolum kantong ah. Ini ngaki aja mga karyawangan jero. Ya karyawan mal. Jara bener aja situ. Ajem 2005. Tak bisa mode hening boleh njak. Itu bener HP. Tepak jadi ten. Oh jelas tepak mal. Gua tak kuman lecek ka bener njak. Injok ten, mun mbok na cucur lah karo renga. Mangkana aku entar dena. Salah ini silaturahim sanyata na bude parlo. Apa jar mal? Mana sih pengetik kok? Marari ya ten. Masjid ro kan renovasi yo. Engkau sebagai koordinator amal, terus minta amal lah bok nah. Bobo, elu mal. Aja mah tak layak potong lagi buat namun minta aja. Amal ku aja. Itu kan maksud tuh buat nih sampeli yo. Ibu orang saya laku masjid. Si maksud engkau benih jadi ya ten. Oh lah bok nanangku nga semen, nyumpul nga genteng, oh taba material si lain. Renga bosok aja malah aku sejurago. Jadi macam kok kita kempes se. Jadi ya masih jera aja kita tempo nga. Bikin ya ten si panen. Lu mal, tak ning ruka puru. Terong pura. Ini lah. Bila mare panen, terakhir aku nabok. Iya nyaman mun ngajar ya. Kau nak cipat benar entar. Injak ten, beda juhal lah desa. Arah apa geng? Wah, mak juhal lepas entar jera. Bener lepas oleh lang jera hebat. Sam-sami hok. Iya, acu hokom malo lo beri ten. Ano, cuk lajur wabona. Mentak hokom, dia halal bin haram. Latih najak nangkok deki soal jadi ya. Kok terus lalu ya? Ya mun lah panen saya enggak. Cek lang mailang mbak nah. Pak terus pada itu ngan amal. Biris mal. Engkau tak pengen ngepe anu.
Ari ya boleh maksa. Kira tak layak potong kau lagi. Memang dia taman corok bolehnya sampai. Kepek. Tak beri aku marah. Oh tak layak, ku apa? Iya. Ngaromo. Baru. Ntar aku cibat beli. Kau tahu gigirin cibat. Nah ntar. Terang tanya hakim menjawab. Latina. Telepon aja mau. Telepon misalnya cipat lirik dulu. Dan ya abing kau lagi. Halo, apa hal? Mal, engkau kemarin tak ada kakak bilang. Kali kecipat liberal ya. Engkau telepon kira kan soal tulia boli. Cak, nah tak masuk awak na setia. Maki telepon mencerakan na. Mangar iya mal. Tapi baru emang engkau punya permisi nak nak syaraka. Oleh pasti lah nepes engkau. Malah pasti naman beri. Mai pupuk engkau pakai. Ah, iya sih nala, amun buat nala kuah. Tina matur deki entar. Iya lah mal. Alang kau mal. Iya iyalah. Deki bentar ya beli rokok mau buat na. Coba sarombon Ramal. Masih sepalan nunggu tak ngagana pisina masjid yo. Gur, Apa Ramal? Masih alan bona. Coba ngitek engko. guna ngolok laku sesian. Apa itu gini nak buat na? Iya buam bogil lo. Ere kencoran tak tahu kakepap. Seari penting ngaleleng. Iya tina dur. Kan berjuang untuk masjid, pak ikhlas. Iya ikhlas lah mal. Sambil berdoa amat temu salir bedina. Iya kok nyari buat nalaka. Kok curta temu dina. Nyuruhnya percipat le. Juhal kalau tak nemu orang bisa. Paling jual cerita ko. Temu juna pak katanya lengkap. Boleh tak ada kawan? Iya tina entar ibok na dur. Jakun pira minta amal. Tapi beri ya boleh. Mas, S1 mas. Oh yuk. Mak situng Ramal. Wah, panggara dur. Cuman duaan kok tak ngabi. Iya kok lagi mal. Wah, nyapok malo lo mau nemu bak na. Tak rokok tak es. Duaan mas. Good, masuk. Sih, man metong bese. Tak tahu cak anak buah aku si konangan aneng peneng minta amal. Tak oleh ngok dur. Baik las. Oleh malaikat tak burung nyadet jamal fokus sebab nah. Tanggung aburum mamal. Coring ipenta amal lah macem-macem. Bodoh si ampu ancam, bodoh si ampu alam, bodoh si ampu ceramai. Si paling mamomos mal. Ampu gigir gelu kan kok. Buru abre. Nyengiru na mal. Tapi kok ngalem kabut na dur. Ulet lah kamu suruh minta amal. Tak sia-sia kok angkat bak na. Ya lah top. Tapi kok angkat tangan mun kacibat liman. Untak king bak na antara TV. Apa king dur? Iya tak keluar orang ngamal. Paling pun ani ngalengko ng kumap. Ngarte ngarang. Masa orang ngolok salam tak isauti. Tapi kok ngiding suara ibu di.
Entare ka budi ngalle ka do. Entare ka do ngalle pule ka budi. Tak kalah kaje. Iya di nalah kempang soal sifat le. Kemana oleh nabok na? Boh. Jira kemah. Kau beli rokok lekak mal. Masa kado komisi? Sila ribu na lekak tado apa? Boh. Tak oleh dur. Jadi amanah. Nengan buat na tau tibi bon ngocak tak kira akan pesena amal. Mun kira jadi ya bilang orang ta masjid to. Nah. Kira jadi ya. Janganlah kasak le mulai kan akan mun lapar ka bungkono. Mau lihat tuh rasanya. Mak curiga kok kau rana jomblo. Ari yang mengampung sarokoan. Ni emak fuda ya. Cak nasihat dulu sepal mulai gulat ku bibir tak rokok sekali. Iya rata apa. Kamu keadaan darurat. Si tak oleh bisa emakku. Mun rokok begak. Kan pada kui darurat kan kok. Ah, gitu pak. Agam ya? Ngampung lagi ya. Pada darurat.